uriya tayari West TV kando makuru gitu agahana hariya nyenda kugambira ngo Eshahezi turiya hambara high school playground ninga iba kweta chapa aho mukiyanja kandi waza kureba inyuma nkoko kureba abantu bariyo bashoma amazina barukora ebyoburura ba electoral commission bariyo bashoma amazina gabaretezi bakaruru then baba kwaso bukonji bacheza kwasa kakonji obasa kubanorabaho otaho umwanya ogu waza kureba hano reba ngo abantu bariyo bataha polling station nabwanyuma baheza kufita polling station baheza kubashoma amazina gaheza kwa baza kubano basimbara ino bakandetse sofa bona binji bariyaha bakandetse bana nkokuna nabagambire bakandetse bona bariyaha bana abesimbira hantebeji kandi nyuma hano reba ngo abantu nibinji munongo mukiyanja abiza kubano betaba omukarura kandi twafuna mugisha twabasa kubano tubona chairman LC1 ari incumbent kandi NRM flag bearer ahabwa LC1 eje mukiyanja nyene tugambire okwa ukanahona nekiyanje kira akarura karakata webare munonga kandi nyenda kusima tayari TV mazima abo buhereza nyenda kubamanyisa ngo amazina lyagaba Anthony chairman LC1 wekiyanja kandi abiraro wabe ari opposition we manko opposition konko wahindukire kandi kazo NRM kandi kabakwatara na faraga nyenda kubamanyisa ngo haruhenja uro yamana munonga akarura kira kekiyanja hatu ortaro kurwategire kurwatandikiri kunka abantu hatunore bari organize abantu bafuna ubukonji nibijamba taho mukaguha bari organize nindeba ngo akaruraka nakaza kuba kenjawuro abururu bundo butwire mu ijambo baho arhenshonga eriyo neija kandi nebasakureta ho buzubu kushango umuntu natura hari munana banjangu natura munana ariyo naza kufitera karoro mu kiyanja enshonga ejo mujaji handuringa mtu we bari munonga nyoni ntekateka ngo abariyo mbagambe ebyo nibabe nani kugambira bakunde ibintu byakavuyo na nebisisikire hatabo nabana abesimbira bamwe kunka batakumanya obuhereze kiburu kumanyisa nabatakumanya oku guidelines zero kugamba bakayemerera bagira ngo abantu abukutura mu kiyanja behandikise kandi bakehandikise ekiyanja cyo kureba ncuturamo abantu 12 plus kunka abantu abariyo muri gestaba kuza kutera karuru n'abantu 5 bonka eco nkwereka ngo abantu abayihandikise niki nabache konka abantu bona bayihandikise bakamba turu mu kiyanja cyo bayihandikisize kandi bakatekaho akakukuruzo ko kugira ngo umuntu yayihandikisa uri kureba ngo tuwe kiyanja bakateka hizo bari ya display muije muihe mungo gutuwachi tuwe kiyanja ebyo natebera kozurwe nkoko nakugambira bekakorwa kandi abantu baba screened barangu nabateze bakaruru mu kiyanja kandi baturu mu kiyanja konka bahata ninje nabakorengo tubine bahagiza cyaya ahabo kwa ko bino bahagizi abantu 5 bayihandikiso binemu barya bawe ushemeye kuzomuka guhokarinda bakakuzo mu mugongo chairman katuje wafuna umugisha entebeje wagaruka wagitwara oyorekerire kuterezota ekiyanje kinamnonga ebintu bikwaterana na kasasuro siweji akuba recent rwa katano tukaturiyomo turukirininga hina twashangire mbere tari nunje enshonga ya sanitation na hygiene ojemerizota we bari munonga ninyenda kumanyise ngo nanakumwarebereho kace kaboniri nabo bwebembezo butwireho na no kutwire ntkora ninyenda kumanyise ngo abantu abo kumanya kiyanja byafura mbajimanya nke kukiza yo burofa obucafu burahamwe hona kungo nkoko ryo nongambera kumuyizire mukakwate myanya nkeshatu inayonka konke kiyanja buriya cona kikaci bakirdate umuntu amanya te kiyanja mwe nico kikafakari konka hindiyo ni kugambera twinamani minji munonga guturukoresa nico korebera campaign yaronkingire no mu kiyanja kurugira okucyabire kiri nyima na no kukira hati ninyenda kumanyise ngo namaragarakaho ebintu bingi nibiza kuhinduka actually kindagarike nintekateka ngo je myanye 3 ene yimwashangire batine toilet si batine ki emyare rukubi ntuza kuba twagiterize ntuza kugiterereza mbwire buke eco nico ndukumanye eca kandi problem ye kiyanja ikintu cya security harmu emyanya ya geto nyingi munonga irukushereka munonga abashuma irukora kihine n'amabara kucyara gutwinemu agakushereka abashuma agunkuteka ngo bwirobo nubwo twenda kwataho kugira ngo tuhindureho amabara ago gatandike kuraza abantu abine national ID amabara ago gatandike kuraza abantu abine ebigambo abine bahandiko bikuba kwataho so embere ryo neza kuhinduka ecyakandi owageto yiwazo mu geto wakargo mukashempa ko mwaziyo urukwenda kuri urukwenda kunywa utarukora waza ko bahuda ikikumanyisa ni urukuturugunya ki ikikumanyisa shimire kuba na wazo mu geto oshimire kuba yino muri mugo urukora ki go urukora at least tugurebe ngo nakora ka kugenda kora agaruka nankara ijazo mu geto tumureba ecyakandi ebinani binje munonga
ibi twenda kurobingira sente kufuna kugira ngo base kurakuranya PDM sente za PDM ziriyo na hata bayimbatero muranga ngo izindi zikiriye abantu bakagiriye gukora ki kujishaba mwe naningira ngo abantu benyigiro mbintu nkebyo benyigiro mu kushaba sente nkezo babase kuzibona kugira ngo base kurakurana umukiyanjuma. Okay, ogwe ni chairman LC1 kind of course ni incumbent ayesimbireho garuka kukwata kwebembera abantu bekiyanja nko kuyabagambere kiyanja ne kiri different batuze it's a cosmopolitan irimo abantu bingi kandi nibarga omunshonda zitari zimwe na zimwe ni nyenda kugambira yoriya uriyo noreba makuru gitaga hana hariya enyuma abantu bari baza polling session kandi mbaba kwaso bukonji mpora then tutekateka nkashaha nkitano neshwekaho mbako bahereze kushoma amazina aha hansa ibarekora bari mbabashoma amazina then nabwanyuma ba candidates base kubana batera line abantu babo babazo mu mugongo babase kubana bamanya chairman LC1 noha for the next 5 years ndia hand Adolf Ayireka kandi kangarize yo makuru gitu agahana hariya utakarugata ya West TV.